pini labangso video lo nali tum hanang than ponji labang ke Karbi Anglong pen kapiklang pon awareng warsai puthak sinali tum hanang than pachini pon ikpo la penali tum klar dagma de details alam labang ke kai kia son si labangso video arlosi angton pen alam nilista men nali tum han nang than pachini pon ikpo la penali tum jong sila bang la son job updates la pen kapre updates abirta jong nali tum kilang verji kangtung pulta labangso YouTube channel labang ke nali tum subscribe igon latest update nali tum kilong verje fan bell notification ta theklong ji hola bang sodim ta nale tum berpon ig den non tang de non pathiek pen kopia voreng warsai ma kon ana post vacancies sidoma la bang so details non klar dagalam lang polonang lapen chithan polonang tang de non pathiek pen lang polonang la bang so voreng warsai puthak le la bang so voreng warsai kapiklang pon labang ke office of the sponsoring body long mirjeng college dentaghat Karbi Anglong ngahin pinsi paklang pon iglo lapen labang so advertisement publish pon labang ke 22 February 2024 ani sila bang so advertisement publish pon lo no labang so details dak chithan pon nang lapen lang pon nang this is for general information to all the concerned that the offline application is the prescribed standard form lasining ke hang abang po abang fitum nalitum of labang so wareng jong si jogdon example da offline si jogdon ik nang po lapen kan fill up nang ji la bang kenali tum standard form long si fill up ik thai nang po lapen sell attested copies of all certificate are invited the eligible candidates for filling up teaching staff lapen non teaching staff post ta medak piklang pon ik dolo lapen standard form along nali tum ada kenang sosot anali tum details bang fill up don ik nang po fill up dun thai benefit sell attested hen nang po ang ton certificate nali tum print out ikpen mate xerox ikpen nali tum amen chetok dun ik nang po lapen da apus my teaching staff lapen non teaching staff la do lapen apus labang ke contractual basis lasik ki claim dun jining hangatum nali tum prabjin pen long mirjeng college den tagat under Karbi Anglong autonomous council labang sodim dam sin nali tum thondam ik nang po tang de non apus lapen vacancies kon an sidoma lapen qualification kon an sinai malabang so puthak non lang polonang afrang sin dak number 1 long nang litum thek pon long igji name of post labang ke lecturer afan stamedak education political science history geography lapen sms afan stamedak post bangke paklang pon iglo one post of each subject except for economics which says that two posts nasidak isi apus pen isi director isi subject long pe isi apus dak pi pondo lapen economics long bang dak hini apus an dak pi ponego lapen labang so awareng warsai fan kachar liang deng kinang ji labang ke education bang ke post graduate ki unang po lapen azad university pen stame chok iglo kasikaduka wepen education long stame isi dolo lapen political science long stame isi dolo lapen history long stame isi lapen geography long isi lapen economics long hini lapen sms lapen bodwa long ta hini nang ikpo nasidak pinang anda apus bando isi pustame 1 2 3 4 5 6 7 8 anda apus do lecturer apus labang ke lalo lapen non teaching staff bang la son lo dak teaching staff bang ke dak it an pipon iglo la non teaching staff apus la bang ke librarian afan stamida isi apus do la maximum qualification bang postgraduate in library form recognized in university la postgraduate ki untang na po la number 2 lang pitulang LDA la bang ke pinso afan data isi apus do la kachar liang deng kinang ji la bang ke graduate from any recognized university diploma in computer graduate unang po la diploma dunang post computer anat la number 3 long dag pion la night chuki dar stame mel tumlo dag bang pinso atuma fan lo pion long stame class 8 pass nang po la night chuki dar fan stame da class 8 pass nang po apus bang ke dag isi sivet mate la pion na isi la night chuki dar long isi asik ke apply dun ji mate ki jogdun ji aning ke hanga tum prabjin penali tum apply dun ingon la jogdun ingon la labang so awareng warsai fan arta la bang ke nang ji la bang ke 18 years pen chenglok 38 years abang fu mate abang fietum jogdun long ikpo lapen general OBC MOBC and up to 43 years ans stame da
dia ikha 18 man 38 an bangke general OBC lapen MOBC atum hana lapen 43 an bangke ST SC atum daki jogdun longi a chance bange dolo. The ST SC OBC MOBC candidates need to submit their caste certificate along with application form. Labangsi lasi application jong sinalitum jogdun exi puta labangso application alogot nalitum kipidun nang zila ke caste certificate nalitum pidun iglek nang po ST pupe SC pupe OBC pupe MOBC pupe la caste certificate mate tribe certificate ban nalitum pidun iglek nang po. Lapen incomplete application shall be rejected samarle lasi jong se labangso woreng warsai honal itu application jong se jogdun puta labangso application chong limle pute alang itu pan bang dak reject pon ikpo puta dak tok pon lapen application shall address to the principal Rongmersing College Dentagard Karbi Anglong pin number 782441 either by post or by hand along with the form nalitum post penle pali jita chok jang sinanitum odang masih thondam pulte labangso address nangsi nanitum thondam ignang po address labang ke nanitum labangso advertisement along theglangi la phone number lo ke toklo labangso dim sinanitum pali nang po. Application must reach office of the principal Rongmersing College Dentagard or before 24 February February. Application receive either post by hand after the last date submission of application form will not accept under asida ke tok pon labangso application labang ke last date dak 24 lo lapen kapiklang pon bangke 22 lapen last date dak pipon bangke 24 si dak pipon iglo lapen in case of the lecture post the candidate must secure at least 60% marks master degree of general officer ST 50% marks for ST SC ane donapo. Number 7 ke tok pon thudo employment exchange labang ke nalitung application alogot kipidunenji labang ke kenang sodlo lapen salary to be paid as a per Karbi Anglong autonomous council hin pen ko anse salary people mala sorting si nalitum stame salary bangke long don ikpo la si prabjin benalitum da bang so reng or sajang si claim dun jining hang bolte prabjin benalitum jog don prabigon lapen apor lapen adet stame da com ikolo la si nalitum la bang so video kan master un serego Karbi Anglong ras tame pelang ignang lapen pachini igna la si pinina nalitum hanan ki wan pila short information mate reng or saya puthak na than ponji la bangke la ancholo la si pina puthak kapek update kapin kapek woreng warsai nilin nangli tumhan nang wan pithu ikpo lasipini bangkel ancholo domi thakmi kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel ong kilang ra do an fastami nilin pen kardom.